Binomja Avirno enzarwa yace na Rwibogo Bugambo mu district ya Rwampara akakwatwa ubwiro bwa aplastic anemia umwaka guhiro gw'2020 mu kwezi kwa mukaga ubiyabiragire gukora umwihanga rya Saudi Arabia. Binomja najarangwa akakwatwa urukoro na senyiga bitu byayanga ku kire cyamuretiro mu nyangaro nuko kushara mu kuza kwecebeza umurimo gunabire ni nkora kandi nkora nka train kirina umwaka kugwabire no guhwa umukwezi ku 12 uko kubanza kukutandika natandika kushasha uburwire bukabanza bwija nkasenyiga no rukoro kwa herze hijamu okuterwa umutwe okutunga kazenjera na nani nkoro umurimo nkarakakura bwanyuma yo kucebeza bakamujira ngo aineshaga mancho mu berkanda bashaho hirware rya Delta mu ihanga rya Saudi Arabia nukwe kuchamya kwa inendware ya plastic anemia nkani mpura akazenjera kakagumizamo na no kuterwa umutwe nabashabanti banyikirize ntahe witu Uganda mbase kuba ntunafunira ubujanja abo kuba Dr. Kagira ngo ninyetaga shagama kandi shagama inabene nyetenga tinda basize kugifuna umwirware ryo rinabire ndomo bwanyuma y'amagara kwanga Binomja kagaruza ubwo mu Uganda hakwendera ko mwaka gw'2024 kandi abashaho ba Uganda Cancer Institute bayongera kushijuma amagara ge ntakagira Saudi Arabia nkanta kucira kurwara munonga nkangwara uburwara buce nkomushija ngujanja bagucira kandi kuza Saudi Arabia bakaba tucebire results zashohora ngo indukurunje munonga endware jeru kumanyonka a plastic anemia neja hubwanyuma yo mu birugwa ukoremwa koro tafaru kujunanzuga hakoreshaga mu mirovu kumanyonga blood cells ecurukuretoro muntu yatura tinemani ogobwa hata naba habwo gumana tungeshaga mu bwanyuma yakire kacahabwo kugira ngo mu birugwe tuguruko basakora shagama kuyanga mazire kungambere bwambe byo nkahora mane gampwa abo kubanyonko muntu tindukwe basa kugira ngo nimbasa kubanyine sentezo kana family yindukurugamo tukwebasa kugira ngo tubasa kurundana sentezo kuyamazire kucingambira yangira ngo ekitubasa kukoresha heji eshagama yaguma yakwamu tukuteka amashagama ndijo kusyobora rundana sentezo nuko kija tukakufunda ombazogwe ningo bujanja bobwo bushikire ko nahurire ngo arwireje ndwara yaheza kutushikaho twaheza kubwura kiriyo twashaba mukama ngo nangwa kurija tukamureba twabe turyaho nuko kija twamurebaho nuko je ndwara ntinise munonga neze sente zone zibakushaba sitina hisikoke okurijira hampapara z'abashahogu na yetenga sente ziri hagati ya miliyoni 250 kuzahara 300 kubasa kushemeza ubwo mushokoro ecuru kumanyonka bone marrow transplant ahabwo butebasa ogwija hambuga zitu za TV West mu Ruboma okugira ngo abanyambabazi babase kumuhwera ombazogwe nugwetaga miliyoni ezikuhika 20 kwikara 30 nuguza kunyambaho okugira ngo esagama ereke kucendera umubiri kana ni nyenda treatment yenyene ayiba kweta bone marrow transplant nza kuba ninyetaga miliyoni ezikwingana 200 je ndwara ngata kujururaga hati nuba kwambaje gamba hurra bagamba byinji ngo bunde rijirokwe ngo bundu manyane bici tika jurra geje ndwara tinkujimanya no kujimanya omuntu we no wakubasa kuba naenda kwera Binomja nabasa kurabera hanamba Yesu me ya note mushanju mukaga abarana mukaga atano na mushanju 11 eryo mazina ga Binomja Averino ahabwa TV West nde era achiza